Sve vas pozdravljam, ovu svetu misu koja će biti, preporučujem ovu svetu misu, dakle kad ćemo je kasnije moliti vjernika pročitati. Radujem se što sam ovdje, danas malo kiša pada, ali i to je Božji blagoslov. Sjećam se kad smo imali u Osijeku susret mladeži, tada biskup zapravo nije mogao misu održati, jedino je bila pretvorba i rekao je, evo, propovijed je bila, kiša pada, to je blagoslov, amen, idemo kući. Ali to je bilo nezapamćeno, upečatljivo, zato što su ljudi zapamtili taj događaj vjere pod kišom. Danas je blagdan Krista kralja, svega stvorenja. Danas je, čini mi se, i crkveni god u Brodskom Varošu. Brod ima nekoliko župa, jedna od ovih je i filijala ove Majke Terezije, vidim ovdje sliku. Radujem se što sam tu, što s vama mogu podijeliti radost svete mise. Danas je čovjek pokušao ostaviti Boga. Ljudima danas smeta Bog. Ne da oni njega ne vjeruju, nego oni ne vole da oni njima govori kako će živjeti. Mi hoćemo živjeti kako mi hoćemo. A ti, Bože, ako se možeš uklopiti, dobro došao. I zato mi dolazimo na misu da mi evanđelje pojedemo. Naš poznati teolog Fra Bonaventura Duda je rekao, kaže, kad kažem Betlehem, kao da mi sač iz usta curi. Pazite vi. Tu riječ kad kaže. To je ta veličina. Veličina je biti mala. Vi ste ovdje u najmlađoj crkvici u Brodu, sigurno lijepa crkvica. Tu su mnogi sudjelovali i Stjevo i koji su bili ovdje, sadašnji vaš župnik Krešo me pozvao, valjda im nedostaje danas neko da ja tu rupu zatvorim, pa hvala im što sam među vama. Ja sam bio već u Brodu 2 put, ovo je 3. puta, dakle vi neki znate, neki ne znate, ja sam već ostario, pa kad čovjek ostari onda ima neku misu koja se zove zlatna misa, ja to zovem stara misa, staračka. To je po meni bolja riječ, ali evo, kažu zlatna, jer je navršilo se 50 godina, tako je to u povijesti bilo, kroz 50 godina se nešto slavi, nešto se govori o toj prilici. Ja sam ove godine, evo kod vas je ovo, ako se mognem sjetiti, 25. puta sam negdje u župi imao misu, ne zlatnu, nego zahvaljujem Bogu. Kako ne bi zahvaljivao Bogu kad imam 77 godina? Kako ne bi zahvaljivao kad sam 50 godina svećenik? To je moja nakana. Ne sad da zahvaljujemo vola i narode, režite pomalo pa ćemo slaviti. Ne, ja želim tako i nekako kao da mi je na početku neko rekao, ja sam još prije Uskrsa započeo u Starim Mikanovcima, dakle u Korizmi, i evo danas sam kod vas, još imam na 2 mjesta, jedan idem u sljedeću nedjelju u Mađarsku u Pečuh i još negdje tamo 7. i 8. idem u Zagreb kod jednih časnih sestara. Dakle, evo ja se preporučujem u molitve vaše, ja za vas molim da kako Brod je meni drag, to je grad moje mladosti, a mladosti, kod da sam imao mladost. To je bilo tako nešto, tu si došao na ferije kod baba Luce, dolje u Tomićevu ulicu u Malom Parizu, a ovdje sam inače, ja ne smijem reći javno, ali skoro da sam krao pečenjake, ovdje je bila njiva. Ja sam staro gore u ulici kod Aračića, 1 godinu dana u obitelji, i mi smo došli ovdje kao dječaci, bili dobri kukuruzi nekad, nije se špricalo toliko. Pa smo to kuhali i pekli. Da kako, to je mladenačko, sad je ovo staračko, ali još uvijek neke snage ima, što bi rekao štvabo, kreftlih nešto još. Zato se radujem što mogu s vama danas slaviti misu, pogotovo danas u završnici ove crkvene godine. Crkvena godina završava, ali mi zaboravljamo da i naš život završava. Ovo je slika života. Jedna crkvena godina, jedan moj život. Pa evo,
Vjerujem da ja ponajprije imam najviše zašto se kajati, jer svećenik više griješi od drugih. Jer kad mi pogrešimo, svi vide, svi čuju i svi viču, eno ga opet je pogrešio. A ja griješim, ja priznam i zato uvijek na misli ovaj dio mi je najdraži kad mogu priznat sebe kao slabića ili bolje slaba čovjeka, grešna čovjeka, a s druge strane uputiti taj poziv i vama da i vi to vidite. Pa evo Bože, nama slabićima, nama grešnicima, na ovom početku mi se oprosti grijeha, a mi se sad pokajemo. Sve vas još jednom pozdravljam. Jedna curica tu bila je ulazeći u crkvu, kaže ja sam Bubalo. Još toga ima. Krasno je to prezime, ali u svakom prezimenu ima dobri i zločesti ljudi. Pa ja sam jedan od tih zločestih. Hvala Bogu, ja volim da nisam dobar, jer kako kaže Isus, ja sam došao zbog grešnika, a ne zbog pravednika. Dakle, zbog onih koji ne valjaju došao da ih spasi. Dakako, ova filijala pripadala je župi Duha Svetoga, gdje sam ja imao mladu misu 23. srpnja 1972. godine. Ne pamti niko, jel? Vi ste svi mlađi od mene, da. Ali vidim više žena ovdje, najviše zapravo. Pamtiš ti, svaka čast. Evo, ima neko sjeme ima, jel? Dakle, i evo, nakon 50 godina sam došao opet, dolazio sam ja u vrijeme Majstorovića dosta puta, ali evo, ja upravo tijekom ovih zahvaljivanja Bogu za svoj život i za 50 godina svećeništva želim naglašavati velečasnog Majstorovića i njegove zasluge kao svećenik. Ja sam svjedok ovdje, svjedok sam i prvog župnika velečasnog Rajka Brnića, koji je krasan svećenik, nažalost umro mlad, i svjedok sam velečasnog Marka Majstorovića, koji je došao ovdje iz Tordinaca, ja sam kasnije ošao u Tordince, bio tamo 40 godina. Dakle, ta poveznica je velika. Dakle, vidio sam kad je došao ovdje šta radi, a kad sam tamo otišao, imao sam odjek onoga što je tamo radio što je bilo puno teže nego u Brodu. Dakle, Marko Majstorović je osnovao ovu župu, odnosno on pri kraju, i osnovao je svetu obitelj i Dominika Savija na Koloniji. Kako vidite, meni je to poznato. Ja sam tamo blagoslivio kuće onim zgradama A i B, onako stare, već su neke obnovljene. I promatrao sam njega, ja sam tada bio bogoslov, a ja sam glancao tamo parket, pripravljao tu kuću, ovo je katedrala u odnosu kako je bilo u malom Parizu. Kuća jedna, WC je bio, da prostite kasnije, sakristija, soba jedna mala, to je bila njegova spavaonica i to je bilo i spavanje, i ured, i poučavanje mladenaca, i poučavanje prije krštenja, sve je tu bilo. Dakle, Marko je mali svećenik, a veliki. Ja ću samo spomenuti neke detalje iz njegova života koji nisu normalni u ovim uvjetima. Znate, mi sad slavimo danas Krista kralja, ali jedan moj kolega, pa ima kapelana, pa smo mi pričali, pa kaže župnik da mu je nešto teško. A kapelan kaže, dragi župniče, sve gledaj pod vidom uskrsnuća. To je to. Majka Terezija. Pa je li bi ona bila kupila one bolesne vid uskrsnuća? Spasenja. To je cilj. Ne ovo ovdje vidim krasne kuće u Matije Ivanića. Ali to nije cilj. Cilj je ostaviti tu kuću, doći na groblje i čekati uskrsnuće. Dakle, Marko Majstorović je činio nešto što je jedva koji svećenik od nas činio. Dakle, inače ne znam da li se vi sjećate, ispred njegova imena je bilo Sveti Marko. On je kad je bio u Tordicima, dakle, dobio te nazivnike pokojni Ante Baković
i njegova generacija i vjernici istog vremena su ga zvali Sveti Marko Majstorović. Zašto? Pa zato jer on je sveta života. Vi koji ste dole bili, vidjeli ste ga kako moli brevijar, kako je stalno u ispovedonici, kako djeca vrtić trče za njim starcem. Vidimo ovdje malo djece, ali valjda ima i kod kuće nešto. Neće biti u kapeli nikoga ako nema djece. Vi ćete otići, ko će ovo popuniti? Marko je zato otvorio vrtić, pozvao sestre karmelićanke iz Zagreba odmah da taj vrtić u komunizmu drže. I zamisli si, onda su komunisti dovodili djecu u taj vrtić. A bili su protiv toga da se otvori. Jer Marko je imao pouzdanje u Boga. On je znao reći uvijek, nas smo uvijek dvojica, Bog i ja. Zato on ne ide sam. Bicikli, ali Bog ide s njim. Dragi prijatelji, recite i vi to. Jedna sestra, pustinjakinja, Edita, pita me ja u toj šumi, 30 hektara zemlje, kamenja, ko je ovdje, kaže, nas smo ovdje dvoje, Bog i ja. Kad vi kažete to? Putujući iz Vinkovaca, moj prijatelj veli, pa mi svi volimo da smo zdravi. A kaže jedan svetac, ja sve molim da više imam pokore, daj još. Nama, a mi Bože skini, idemo na te seminare, oni polažu ruke, skidaju, liječe, ne kažu evo vam križeva, na seminarima i u crkvima treba križeve svaki put kad idete kući dijeliti, da vi vidite što je Isus. To je taj kralj u koga ti vjeruješ, a svi su ga odbacili. Jeste čuli ovdje sada ova dvojica razbojnika, Adam je bio taj jedan razbojnik što volio. Sveti Longin, ovaj drugi, kaže, pa šta ti vičeš? Pa mi smo zaslužili da visi. Pa mi smo krali, silovali, ubijali, pljačkali i nas uvatili, razapeli. A što je on učinio? Bože, kakve su ovo riječi. Dakle, Isusu niko nije rekao ništa osim ovog razbojnika. Svi utekli i mi bježimo. Bježimo od križa, ajmo biti iskreni. Križ je nama lijep kao ukras, lijep u kući, lijep negdje na prsima. Ima kilu jedan križ, gledam jedan razbojnik baš nosa križ od zlata. 3 put ga veže. Ali to nije križ spasenja, to je njemu ukras. Dakle, on, Sveti Longin, znate kad je postao svet? On je Isusu probao srce onaj razbojnik kad je već umirao. Kaže, pokupio je krv u šaku. Kad je vidio šta je napravio rimski vojnik, pokajao se. Kad ja prolijem, kad ja sagrešim i kad vidim šta je to, ja samo kažem Isusu, daj da pokupim to, daj da stavim predase te svoje pogreške, daj da se spasim tvojom krvlju. Krv spašava Isusova. Ste vidjeli ko je Vukovar spasio? Krv. Vidjeli ste jučer, krv tekla ulicama, kao ona kiša, još tako je tekla krv. Suze, vapaji, to je spasilo Vukovar, to je spasilo Hrvatsku. I vaša ona krunica koju ste danas molili, to spašava, to radimo, to je jedini put spasa, ne graditi, ne saditi, ne izgrađivati ceste, moliti, postiti i trpjeti. To je naš kralj. Kaže on da sam ja kralj obični, ja bi donio svoju vojsku. Dečki bi išli u vojsku, nosili puške. Ne. On dove, kaže, ja ću doći s anđelima. Pazite, s anđelima. S njim ne može biti puška kad je on svet. S njim ne može biti puška kad je ljubav. S njim može samo biti anđeli. S ovom djecom. Ništa drugo nego anđeli. Je tako? Jesi ti anđela? Nisi? Kako? A i to je blizu. Malo je duže, ali... Dakle, vidiš, to je ta jedna veličina čovjeka. Kad je s Bogom povezan, živi. Kad nema Boga, on je mrtav. I onda Marko kaže, zapravo ja ću to reći, samo nekoliko elemenata, da je on svet. Dakle, u Vinkovcima je bila jedna, ona je sad isto pokojna, Dragica Pekić, laikinja misionarka. I ona se 2 puta razbolila. Jedan put
kad je bila u misijama i onda se molila, zamislite kome se molila, Ustaši Stepincu. Našla u novinama. Piše Stepinac, hrvatski Ustaša. Ona kad ide se tom Ustaši moliti. I ozdravlja. Pazite vi, Ustaša ozdravlja. Kaže ovaj moj prijatelj, ko je to zapriječio Stepinca svetim? Pa on je već sve dovršeno. Čekamo nekoga ko će reći, vaš Stepinac je, za mene je svet, meni čast ne napiše. Molim se svetom Alojziju Stepincu, ne Blažu, neće reći to. Ne da, tako treba. A onda Majstorović i Stepinac. Majstorović ide u Krašić 2 ili 3 puta tajno kroz šumu kad mu visi glava da će izgubiti, kroz šume ide nosi pisma Stepincu, a on njemu daje svoja da nosi svećenicima. Ima jedno u jednoj knjizi, ja sam napisao knjigu Veličasni Marko, krasna knjiga. Sad je ona zlata vrijedna. Jer sve zaboravili smo. A Marko kaže, slušajte ovo, koliko je to blizu ovom Kristu kralju. Ja nisam pročitao među svecima, čitao sam i dosta i slušao, kaže on sljedeće. Molio je milost mučeništva. Znate vi šta je to? Molio je da bude mučen. I nije mu Isus uslišao. To je svetac. A ova gospođa koja sam rekao misionarka je drugi put se razbolila u Vinkovcima, trebali su amputirati jedan palac, dakle ide, ode do noga. I ona je izmolila Majstoroviću 19, zapravo nije izmolila, ode kod liječnika, kaže, gospođo, vi ne morate prst dirati, on je zdrav. Majstorović je po zagovoru njegovom žena prst ozdravio. Je li to svet? Je. Jer za svakog sveca da ga se proklazi, traži se neko čudo. Ovo je čudo za mene. A onda Marko je od abortusa spasio jedan cijeli grad. Znate vi šta je to? Koliko se on borio da djeca budu rođena. I na jednom mjestu piše, sve moram učiniti da mojom krivnjom ne propadne Hrvatska država i moj narod. Dakle, ja sve moram, što god mogu, što god trčat, molit, pjevat, plakat, sve učiniti da ja ne budem sukrivac. Jesmo li mi tu tako hrabri? Braćo i sestre, a onda ovo mi je najjače. Napisao je svojom vlastitom krvlju, izvadio zavjet. Pa piše u tom zavjetu. Njegova obitelj je bila sklona alkoholu. Njegovi su bili skoro svi alkoholičari. Pa piše, nikada u životu neću piti. Nikada, i cijeli život ću održati svetu čistoću. Održao i jedno i drugo. Ja sam jednom prevario, u Antinu bila mlada misa. Malo prije mene je 71. Pa ja njemu nalio onu šašu soka, kaže, ti mene varaš, pa to je alkohol. Da vidim, hoće li, neće. Ne možeš prevariti sveca. Ne možeš kad on trpit zna, kad je njemu trpljenje izvor života. Zato se mi, danas kad smo ovdje okupljeni, ja njega evociram, njegovu uspomenu, zato da vi znate ko je taj čovjek bio i da se malo posjetite. I sad možda jedno pitanje. Šta bismo mi radili da smo bili sa Isusom raspeti na križu? Je li bi to bio za nas Bog, a visi kao i mi? To je pitanje. Meni je najgore ovo što je Isus ostao sam. I vi ostanete nekad, znam neke majke, bake, djedove. Kod kuće sami, ja sjećam se u Đakovu sam bio, jedna žena leži u krevetu, a djeca je napravila koš i ubacuju košarku. Ona je rodila 4. dijete i ostala nepokretna. Doktor rekao, ja, kaže, nek ostajem, a ja ću roditi 4. dijete. To je to. To je mučenik. Ne da ja živim, nego dijete da živi. Ne da meni bude lijepo, da tebi bude lijepo. Muž je ostavio. To su ti heroji koji mogu čekati uskrsnuće i Krista kralja, jer oni sve dadoše, sve preće od mene. Nek mene zgaze, kao što kaže Augustin, da postanem pšenica Kristova, brašno Kristovo, da me razvale, da me sataru, a da ja onda mogu skrsnuti. To je to, brašno.
brašno Kristovo. Ja sam nedavno u jednom gradu, neću kojem gradu reći, jer svi gradovi se ne vole da ima sirotinje u njihovom gradu. Jedna baka ide, kiša je bilo kod danas, ali ona je tako mala, manja od Leopolda Mandića. Zgrbljena i vuče iza sebe, znate, onaj mali ceger kad idemo na pijac, i ona samo nas gleda. Ona ništa ne govori. Ona ne zna reći dajte mi novaca. A ja idem sa njom, dao sam joj nešto. I kažem ja, bako, ajde ja ću s tobom prositi. Ja sam išao s njom prvi put prositi. S njom prositi. Ljudi gledaju. Naprosio ja, skoro 1000 kuna. Ma baba 3 dana za kruh i mlijeko. Dakle, prosit s njom, jer ona ne zna ni... Pazite vi, u kojem stanju to biće. Ja kažem, Isuse, pa ti si to, ne ja. Ne ja koje ključe na daljinski upalim pa idem auto. Ne, ti si to, tu u toj majci staroj. Ne zna ni prosit, ne može reći. To je Isus. To je kraljevstvo Kristovo. Kraljevstvo ne zemaljsko, ne ova kraljevstva koja pjevaju, ne ova kraljevstva koja razvratno žive, nego ovo je kraljevstvo koje Isus živi u tim malim ljudima, u tim običnim ljudima, u tim napuštenim, u tim braniteljima. Znate li onda kako Isus izgleda? Patnik. Patnik će uskrsnuti. Krist je patnik. On nije neki dolazi s tenkovima, ne, on ne nosi, on cvijeće nosi, on nosi maslinovu grančicu, on nosi lovorov list, on nosi utjeh, on nosi blagoslov, on nosi mir. To je taj Isus Krist, kralj svega stvorenja. Djeco, kralj nad kraljevima. Slušali smo o Davidu. David kad je sagrešio, onda je najbolje psalme napisao, ali se kajao. U grijesima me zače majka moja. Pazite dokle David ide u srž čovjeka, da je sagriješio već u utrobi majke svoje, a onda se kaje, žali. Da, žalimo za svoje grijehe. I često put ja vas molim da spomenete velečasnog Marka, da ga se sjetite, da bude živ među vama. Gledajte, ovih dana smo otkrili spomenik, ja bih rekao, kraljici Vukovara, Kati Šoljić. Kraljica Vukovara nije ona koja je ubijala i oni, nego kraljica je ona čija je 4 sina pokopala i na kraju kad je 4. našla kaže: ovo svijet nije vidio. Ovo svijet nije vidio šta sam ja doživjela, ali Bože hvala ti. Heroj duhovni. Kata Šoljić. Hrvatica. Kata Šoljić u Vukovaru na groblju ne viče, ne proklinje, nego samo kaže Bože hvala ti. To je svetica. To su sveci, to su ti koji pod vidom Isusa Krista, kralja svega vasione, žive i daju sebe. I onda da kako završit ću ovo da vas ne gnjavim previše ako ste ozebli. Imao sam ja jednu priredbu za Božić. Pa smo nagubili oni stari kožuva, znaš, pastira, goveda, ovaca, sve to. Sad mi dajemo djeci kožuhe pa neki oblače. Došle 2 curice, kažu mi nećemo to. Mi hoćemo biti kraljice. O majko. A mi nemamo takve odjeće. Sve imamo to, kožuhe, pastiri, šćapovi. I nisu htjele i vjerujete u životu još ništa nisu postigli. One hoće biti kraljice. To je ta, već u djetinjoj dobi se u nama razvija ta oholost, ta želja za veličinama. To treba odmah srezati kod djece. Hoćeš burek? Ne, komad bureka, ne cijeli. Sad za Božić kuglica, jaslica, toga ima, tone ima već u tučanima. Šta će nam to? Pa nama treba Isus. Isusa nema u kuglicu.
Isto nema one. Isus je u nama. Evo sad kad dođe na oltar, pa kad to čovjek, ja sam znao gledati ljude, muškarce posebno, koji su toliko Božji, toliko imaju vjere i snage, da kad muškarac klekne, oprostite žene, to je za mene veličanstveno. Samo rijetko ko klekne. Ja sam na Širokom Brijegu gledao cure prije rata. Jedre, snažne, fizički lijepe, zdrave i momke, 20.000 mladića i djevojaka ide na Široki Brijeg u crkvu gdje su pobili fratre. I kaže fratar, vi ste Božji. Da, vi ste Božja djeca. Pa kad oni klekoše pred oltar, pa se pokajaše, uzeše onu zastavu, uzeše sebe i nose sebe, prikazuju na oltaru. Iz toga je proisteklo krasnih brakova. Krečati treba. Kad cura klekne, nekad se namaže. Treba i to. Ali kad ona dođe jednostavno odjevena, od ovde sašivena, ne ono razdrljena, ko da je bila negdje na propuhu prnjavoru. Dakle, i dođe normalno, simpatična, draga i kaže Isuse, pa ja sam isto slaba. I on kaže njoj, ti si dijete moje, ti si moje dijete. Dragi prijatelji, danas je Krist kralj, završnica ove crkvene godine. Malo si razmišljamo o tome koliko smo mi svjesni da ćemo završiti. Koliko mi ovaj dana jedan čovjek reče, kaže, ima neki bogataš, pa ga on nešto molio i on mu nazvao i kaže, slušajte mene, jednoj minuti kod tebe se sve može promijeniti, da se to sve sruši. Prošle nedelje smo čuli, kad Isus kaže za Jeruzalem, ni kamen na kamenu neće ostati nerazvaljen. Ništa. Sve što sam gradio, pogotovo bez Boga, pogotovo nedeljom, pogotovo blagdanima, sve će se raspasti. A ono što je u meni, što sam tebi dao, što sam onoj baki prosio, to ostaje jedino. I zato sam s njom prosio da imam što reći kad dođem. Evo, to sam napravio za tebe. Učinite nešto za Isusa. Kako kaže majka Terezija, treba učiniti nešto lijepo, pa onda umrijeti. Ajmo učiniti prije što umremo. Amen. Hvala Isusi Marija.